Gba ole wantop ole biblaza evelia ole Yesu Kristo drana solmetowe etolia ole abusam alo jomavo kole vovo dona solmetowe gakpede wonde oko jifo yinyema ofe nonfe kole ngbe dona solmetowe. These 4 things ya kole nuglele miao. Yo na vilolo we me dogbe na mesia me va gbenke pa ya valaji. Nko nyenye edem. Na yo nya me ye va mo jila ja gba na subscribe. Ne subscribe wala na ma video pla me no viwe. Ele vevede. Mia fe dede no ple agbe fe vivi e ata me va mo ji. Mebe mia fe vevie nono agbe vivi e ata me no mo ji va. No so e me di ma fo no cho. E ya nye be mia novi mia fo mia toga mia togbe yonye sofo ganwe le Ghana me edo le Togo me edo le Benin edo le Nigeria hihia me fa akpasi akpa yonye gatowe yo kpoga choga yo joy nawe le solime vivi ewo nenye solime to ne dia solime ne zo afo ide solime edo wo ne wo fasting e gama we afofu ya ko business. Fine, amedo egale aussi vidéo pour jegome. Ega ile si vidéo de ya ko va tout seul me home ya o le to ko le pepe de o to yi o le aussi vo we ya de camera si o ha de. E ya ta me va. Ma ide internet ji website e pe nkonye ganapa.com. Inye me ko sebe e blue nchu alo nyonu pe website ye. Ebe ganapa.com. Na nye French to anyobe na ide ganapa.com. Na va convert le français gbe me ke mana se eni yo won le fma ehin ato wonye alo gato wonye no couvre de wa ide chifo alo ma yo babia nyebe ne obe ehin ato wa ide chifo wude aleke ojo ya onyo do ngbe na obe ehin ato we ma wo afa kona we ehin ato we wa wo to enye chifo e wa me ibo de me be mi afu mi apesusu na gbe na vivi na mi e ya ta me no mojiva dagbe ya mele babia na mesia me mi agede computer me na kpoira na elenkude information me ko dade computer jila akpebe obe 10 most richest pastors in Ghana and their net worth. Archbishop Duncan Williams, Dr. Mensa Otabil, Bishop Ajin Asare, Bishop Dag Heward-Mills. Dag Heward-Mills play tomawere wa wenya me yo no be ga wa osiole. Ya negale ele lighthouse ele nuka fe sol me home ya ne le ma fe do wo be ile ma fe do me de ku amegbeto fe do wo ele ya te fe de kai amegbeto fe do wo ele ma ide amegbanto na ekpo o fe group ala group yo o yo wa we ma picture ya ma ko de nyu video me ma ide me abe amegbanto e ya nye Mensa Otabil amegbanto ema Mensa Otabil University fetelesi University yade hianto va here fe afo yede sukuo hianto we yonye we yi antonto fe solme bo ma denade gomena we pastor to suku ya ko headmaster ko dadeji e ya ma gba be he ya me pakpa chiema solme home ne mi jo solme fe gane vode ape ya yi aba dede akova jira suku hodo aga nchina wewe va he suku fe ya pe na ide solme home ame bo bia do ku be mi le nwede alo mi mele nwede enya so emebe ma bia ko ema enyo pa be amedene to school vo nyemekpo be edefu vide na mi ame ibowe edefu vide ma ide ameveya e anye Duncan William obe Archbishop Nicholas Duncan Williams e ya enye ameveya le nye omoji le internet eji menye gaviele osio mebe o mezo afọ yede solme homo enye machi na wema o meye solme be do wawo e light mechi na lo fe afema ni chija chi mefo awo atenwa bia sebe when was the last time echifo da achi na be imede nkuju ne dole fu magere home ne dole home agede fu me
ndo me doa o ta wonye veto ndo le odude le bena wo gbe so ne va le jode wo kutuku na kokpo vio ne ya chene ide yovo de ne ya chene kpo factory wa vla pe ne dume vi no kpo guto na wa o e ata mi no mo jiva nu kata o hia be mi ide yovo de mebe nu swede le yovo si o jebe mi soro technology over file mi agbovo ta mi ame yo mi lagbe fifi la de mi ide China mi va swale yo na plastic cap tete ne mi gbo va pe mi ide America mi va swale yo na light gbalo ne mi va vi la pe yata o jebe kokoko mi ide yovo de suku mi le de la pe de ta gbogbegbele fa gbe me didio ya mele chichina we be le ko ne Minister of Education be no comprehensive sexuality education. Does it make sense when you cannot even manufacture matches na mi akono jusiwa maybe nam does it make sense if you cannot even toothpick no matter one wewa yate fe de ka mi agble we want to use common sense and logic na mi akono agbe not what the white man asks us to learn maidi ame etolia ile moji e ane ajin ansare nu itamedi me mapo nu video chomo nyeme va nye security guard ne lo wa pe me po ajin ansare me va nye security guard le sol me ho me nyeme gbo be nyun o le no fia do me viole totro o le subo he va pe vo me be ele fa fia wo be simple shop me o mi di be agbene vivi vo na agbene vivi de sol me ya na agbene vivi a wa wo ko sol me ko business ewe ani ko o Yesu Kristo le jajira nawe o ko jifu ko le jajira nawe o ko ajoma vo ko le vovo dowe egbema me dibe na sema menya be ewe unchu epe nyonu amedo anya de o sole me vonu me dibe na so anya be bia doku se be no be hia to we akpo jifu ayire e ya che aya. So you begin to reason so that you begin to save your money for good health. Mi me bebe mega na uga mi na uga ni sugbo na wa pa vai card ne vo menye yin me la si o ne la fosole so me yo tasi fofo na pongo gbedede maiji ame enele yi wo yo e anye Bishop Dag Heward-Mills e a me ko pe photo cover ne mega yijira o photo me upload photo le ape vo me upload Dag Heward-Mills enye me dogo one on one enye me dogo Dag Heward-Mills one on one ni pili mi phone me yin se ka me yin vizife e ya mele gbogbo ne mi di be mi akpo agbe pe vivi de e je be mi akpo ale mi atro ne ngo gbe ne vivi na mi ale vevede nya so la sinye me di ma gbo na we ma na we nye be e we fe unchu e je be na fo susu ne na wo nu ya mega iji obe Reverend Sam ni Crunchy Ankra nu ka elesi wo nto na pono na hele YouTube ji ekema na kpobe na de le jojo le ebe du kome le Ghana du kome le Togo du kome Benin du kome ebe Apostle Kojo Safo ni ta magbo be eto de fu vo me de fu video e anya be nuka gba ni me gbo be na vai journal ke no mega jo vo eto ga kareme be susu be ne le nkudem ehia support amede aglobe le vo wo ko le vo jira na mi afete tare nu kata jebe mi be mi le didi be duo menechi menye evu de ka wo lo ele amewo training be na mo no va zu ame abiale isofo chele nu yawo vo ne mi le nkude wore akpabo solime yo obe o ele solime menye solime fe ga e ya na be le ga onye gato e ya nto zu ame lete le fe dowo afe o koso me ko batare ta akpama me dibe ma gblema enye business vone mi le kude wonde no la me yo le vo ame yo dibe Africa ne chire e ya chele me nyeme khose be na no fuma ano joma vo pe vo do na me wo nyeme de wo sole me nyeme khose be ano fuma no vision kpo na me wo nyeme de wo sole me vono o classify e ya che abe sofo onye vo galesi de nyeme kpo be ya ta galesi mi aga yiji ebe Reverend Dr. Ebenezer Dankwa Yadom
Nemi yijira obe Bishop Daniel Obinim, Reverend Isaac Usu Bempa, ple Prophet Bedu Kobi. Wa wo yo, vone me ma china wele. List a usu ba usigbe. Obo fokpe to pete wole me. Meni gavie o. E ga mi jole sol mende wa ti amede wa dakpe na mi wa wonu nwe na mi ami aga troyi. Mebe azayo le wo sol me ho me de menya sanviwe o. Ta wunye nenye sol me vi. Mebe bo wo so fu fa gbe yi no le. Me wo dole hotel po. Me dogo so fo yo chokuma si gbeji. Vale agbeduple nenye me ma describe lo ma describe prostitute we. Menyo pesro menyo sro we o aw. Menyo sro we o. Enye me wo dole hotel. So fo wa cho wa va do agbela kra. No do agbele kuma si de wa va lewe. Wa ma churches. Bo jifu de anyi gbaji ole. Chuni Jonas Legbon. Jifu de anyi gbaji ole. Mi a fait politicien kple sol meto yo mianku o mia o nabe division le mia dome. Nye ipi o me le chacha kple Roman Catholic to. Nye Roman Catholic to o me le chacha kple Reverend Bofo o sol meto we. Bo sol me sofo yo pete me yo de. Nou fa fia to vovo san vo enu a me toyan le zaza. Ba o le wa on top o le Bible za. Evelia o le Yesu Christo jrana sol meto we. Etolia ole abusam alo jomavo ko le vovo dona solmeto we gakpe de wonde o ko jifu yema o fe non fe ko le ngbe dona solmeto we. These 4 things ya ko le nuble le miao evenyon no evenchu dagbe dimele mebe mia de kono de ejebe no to asina they should modernize the culture bele susube voin yo mia egben keke me mi kpo be le mia fe culture me de mi de kofu gbe ne mia no mia fe culture me anango gbe de ne bi soli me de mebe yovo fe culture soli me de yovo fa gbe nono ya odure kovanami. Once they have broken the backbone of Africa, once they have broken the backbone of our culture, ya to kumizu hiya towe mebe me bia dagbe na wa mebo ewu taya me va moji no vi lo mega nglobo jagbagba ne non subscribe ne subscribe vore na ma video kla me no vi gama me de nye kplo fete mi anoka me bia dagbe na we.